Jedan čovjek koji je aktivan i koji srcem krene u neku akciju može dosta toga napraviti. Ljudi su priroda, iz prirode smo nastali i u prirodu treba da se vratimo, a kad se vraćamo u prirodu trebamo je i čuvati. Živio sam vani, u betonu, u tom brzom nekom životu, ali jednostavno svaki dan mi je bio konjuh u glavi i jedan od faktora zbog kojih sam se vratio u našu prelijepu zemlju je konjuh. Tu sam svoj, tu je moja sloboda, moj identitet i to nekako me odredilo kao ličnost kroz život. Nije miniran, možete hodati gdje hoćete, sav je u zelenilu, imate stoljetne šume, veliku koncentraciju negativnih iona koji pogoduju u našem organizmu, ubijaju patogene čestice, bakterije, viruse, tako da boraveći u ovoj šumi ojačate svoj organizam u narednih 15 dana. Kada se vratite iz ove šume kući, osjećate se lijepo, raspoloženo, odmorno, zdravije. Dio konjuha je zaštićen zaštićenim pejzažom, a historija tog zaštićenog pejzaža kreće od 2008. godine i danas je to područje podijeljeno u 3 zone. A zona koja je strogo zaštićena, B i C sa nekom blažom zaštitom. To u praksi malo funkcionira, kao malo ima tu neke zaštite, više se koncentrisalo na taj neki turizam. Ne mogu ja optuživati nekoga bez jasnih dokaza da se prevelika eksploatacija vrši. Ali kad uporedim moje fotografije satelitske koje ja to imam u svojim računarima, ne znam, iz 2008. i 2005. godine i satelitske snimke, danas očito se vidi ta velika razlika. A vidi se u praksi kada, ne znam, bude velika kiša, onda imamo bujične, znači, potoke i vode. Na konjuhu te naše rijeke nose dosta sedimenata. A zašto? Zato što je šuma isječena i onda nema što da zadrži tu veliku vodu kada padne. Znači, prije takih kiša bilo, ali pošto je bilo više šume, ta šuma je uspijevala zadržati tu vodu i postepeno je otpušta. Vjerujem da ćemo konjuh, ako budemo pametni i ako se budemo potrudili, sačuvati za naredne generacije. Priroda je jaka, priroda se obnavlja, ima tu regeneracijsku moć. Ali moramo i mi malo prirodu nekada pogurati. Katarina, naša kraljica, kada je bježala od Turaka i baš je prolazila tu pored vodopada, sagela se da se napije vode, tada joj ispada zlatni pečat upravo u taj kazan. Ne znamo kako su nastale, misterija je da li je nastala prirodnim putem, a znamo da priroda ne stvara pravolinijske oblike, tako da ostaje misterija kako je ova kugla ovdje nastala. Ima jedna rečenica koju ja sočno potpišem na svoje fotografije. U naturalnom habitatu je najboljše, ta jedna slovenska riječ koja mi je nekako sočna pa sam je ubacio. I onda je po Banovićima postao pozdrav, kad me ljudi vide u naturalnom habitatu je najboljše. Na otoku Lokrumu u Hrvatskoj, kod Dubrovnika, djevojka se utapala i onda, znaš, što ću, moram spašavati. Takav sam. I onda sam ja skočio i uspijem tu djevojku spasiti. Kad sam je doplivali do čamca, kad sam je ubacio u čamac, onda je govorila Salvatore, Salvatore. To moji prijatelji su čuli i onda oni su me tako slatko zvali Salvatore i taj nadimak se proširio. Pošto ne volim puno hodati po stazama, kako bi što više konjuha istražio i što veće njegove dubine ušao u te netaknute dijelove, pronašao sam jednu stijenu koja se dizala iznad šume kao jedan zub na 30 metara je visoka. I onda kad sam se popeo nisam puno vidio tu ljudskog djelovanja na nju i činilo mi se kao da sam prvi na nju se popeo. Onda smo išli, vježbali taj alpinizam, spuštali se, advejlovali se, pravili na njoj te neke penjačke smjerove i onda smo je nazvali Salvatore stijenu.
Ja sam biciklista od svojih malih nogu, čak i ne sjećam se kada sam se naučio voziti biciklo, znači vrlo rano i cijeli život nekako imam biciklo, nikad nisam bio bez bicikla. A biciklizam povlači mnoge druge stvari, od poznavanja geografije, topografije terena, mehanike, tako da konju, osim što hodam po njemu nogama, tako isto vozim i biciklizam po konju. Taj umor koji donesete s konjuha, on vam prija nekako, ono lijepo vam je. U proljeće kada svo drveće na Djedinskoj planini napupa i treba da se razmota taj list, odjednom se desi taj neki vjetar i razmota sve lišće preko noći. I kad dođeš ujutru, planina jednostavno eksplodirala. Ili, na primjer, vjetar u jesen, evo sad smo svjedoci da je lišće već požutjelo i da se sprema da opadne. I odjednom se desi taj drugi vjetar preko noći kao naručen da sve to lišće otrga, da ga samo spusti na zemlju. Na cijelom svijetu, znači samo ima 5% zelenila. A sad zamislite, cijeli ovaj konju, sve je zeleno i mi živimo na to 5% planete, pa jedna blagodat, jedno veliko bogatstvo i moramo biti zadovoljni gdje smo se rodili, a ne ovu zemlju, ne znam, mrziti zbog političara. Zemlja nisu političari, zemlja je konju, naše vode, naše rijeke, naše jezera. Političari će biti proći, a ovo će sve ostati kako nama, tako i našim budućim generacijama, za koje moramo ovo sačuvati, bogatstvo u kojem smo sada. Forever I'll live, forever I'll try. Forever I'll run, forever I'll die. Forever this heart, forever my soul. Forever